Ya, aman bantah kerina orang tua, endang goralan anak-anak tarah tengah, maka nasi pesikap isina keranjang tenda. Lapi galang sakal stama lo dale galang ho. Nilainya ban galang. Ya man banduaron ada pelalat dulu ke cirum kam gula galang tamane. Oi ulah kam cirum bikin mis. Sigalang nata makileningan.
Ya, bujur nita mana anak atas tari kreasi, tepuk tangan lebih kita mana anak atas tari kreasi ada. Jenari Manbandu, tamu undangan kami si Bas Langkat Nari. Iya, selamat kerja tahun Manbandu Krina Anak Kuta Pasar Baru, entah pe Kuta Jaberna. Bujur Manbandu panitia, ibas undangan singgo berekendu nangdangi kekelengan kami, Ibu Delia Pratiwi berusi tepu sarjana hukum, bujur pe Manbandu Bapak Kepala Desa, bagai pe perangkat ras BPD Krinana, bujur Manbandu kekelengan kami Anak Kuta Pasar Baru si Malemenda, bagai pe Manbandu Sirjabatan, mama kami, kalibubu kami, ginting mergana, ras impal kami, sembiring mergana, meriah siakap baswari sesendah, sentabi kami hadir ibas berengi si pedua keneda, janah ibas undangan du nandangi Ibu Delia Pratiwi, meriah kelukurna saja lahya banci hadir bas Pak Senda, ma ingat du dengange Ibu Delia Pratiwi. Ibu Delia Pratiwi MC narohken nurung si baru dengar si gule nurung ikuta Jabarna Henda. Ras minyak goreng mau bagi lagi. Iya. Jadi ibas Pak Senda hadir kami guna narohken entah penahken kekelengan ka Man Kuta Pasar Baru Henda. Sopelenga kami ndes kene Manbandu lebih anak kami silanda enda 5 mari reh kami bebeku lebih enda 5 pasang dai. Mari 5 anak kamu kudata 5 pasangna mari. Iya endali titipen ibas Ibu Delia Pratiwinari ndesken kami tersada kam kampo tepuk tangan lebih man silanda. Iya. Sentapi Pak Kades, mari ras kita nes kencah. Iya. Halo kenduna. Iya. Ibas Ibu Delia Pratiwinari. Kamu selanjutnya ngereskan Pak Kades. Bacika kami sehjeda miskaya nampil berarti rezekina luar biasa. Tepuk tangan lebih man silanda. Janah man panitia indesken kekelengan tenda duit man guna kerja tahun enda man sikundul man silanda man panitia EP ikut karingan misa indesken Ibu Enda duit buena 5 juta rupiah. Bujur Manbandu panitia mari rekam kudatas Manbandu panitia banci gunakan guna kerja tahun ibas tahun 2010 lalu henda. Iya. Janah Ibu Delia Pratiwenda eme pupus entah pe anak Bapak Haji Ngogesa si tepu Bupati Langkat Gundari. Bagaimana kami kurang ras lebihna kerehen kami ulah sangkut-sangkut ukur nangketken buah pagem buah jong kena ka pagirgana lakaya legon. Ma cocok kap ndu. Iya, adi bage Pak Kades endam kata kami ibas kerehen kami bujur ras melala ibas pengalung-alondu. Bujur. ya bujur ugakin lakam palu ke lebih gendang do lakam lada lebih gua kini. Bujur ras mejajwa jadi kami ibas gelar panitia gendang guru-guru Aron Ari Hersada kerja tahun Pasar Baru Jabarna tahun 2010 endang ngatakan bue bujur Manbandu rombongan Delia Pratiwi ibas Langkat Nari
Jadi ibas kam nampati dan nenda kami pertoto maka kai sini sura-sura kendu baci pe tercape ibas pasu-pasu di batanari. Jadi kami pe bagai kencar belas buaya bujur menjuah-juah kita kerina bujur. Cuma Rabi
sengedungona mulih per tiga-tiga ku kelengi mulih me aku kukuta usuh si getem nambah cedak nana deginti perbahan kita lah surum jumpa abolabo perbahan sumpah tak makana aku lalap si sadar
Ya bujur nih kami manturang sinanta ilangkat narisi mewakili turang ta Delia Pratiwi Bruce Tepu mancar-ancar kam Krina Kutro.